Bebele Japa, Benuashia, Jebre Tenase, Wabompaya che, what engineer che, when you be frimo, Bidiamia body, and Habai in Sionia, I will eat to me a remuno, baby ye free so, Yamina dia cheme. A bear when you budget, the Bobby Afasa Quariso, Atrasia, Omonia Gia, Omudi de, and then by bow, Bibia on Acadia, now because eh, Sally do we are say, no Medumaya, Kumasi, and Rameduma, about Jansi ho. Shamia Wadebia, my number near 0244 277 109 0244 277 109. Frame, Nayani Como, a Maraho, a Mabamu, Midiamia body, a Babebow, na one cast when you J. Awabra Bomu. Oh, moi, Awaruinano, Obediani, the Wasa Ojuma, Obediani, the Wabrawasi, Obediani, and never bear for fro. Obasa Basadi, Yakopo Canasimu, Bibia, what you are dear. So one fan canoa, on to me, young family, me, and some mumfi. Just on Nakadia, Akano, and Sana. Jibrina Rami, when you beji, a running slow, Sir Wajibre, now a Reverend AGYAPA, NCE, Medofo, Bidiani Reverend AGYAPA, Benuashia, Jibrina Tenase, Wabompaya che, what engineer che, when you be frimo, Bidiamia body, and Habai in Sionia, I will eat to me a remuno, baby ye free so, Yamina dia cheme. A bear when you budget, the Bobby for Asia Obibia and Anadi. Hanum a Kumawood TV. Na mense the Obidin that Kumawood TV na a near Macati and Kwana Dia the day abroad. Then I went there, ye dear. Obiga a same TV. Odia Sempa and Anadi Atimeja. Ya wade piano the transit it was soon after soon ejuma na me de agro eno na me go siko eko ekiri e ba na fo e kwa for ye be boye na ye tenipa o ma pen it was soon am do o ma ba na e wi ase ewe fa ma me e fa soon ma se me fa ne tra we say, so far it's what down so now I go about thing. I would be as a farmer and make a throw. And near my say, a Juma in Kuye, a Wali in Kuye, the Cassame in Kuye, a point to in Kuye, a war in Kuye, baby Artena and Cassano, a soon much and so win. Now, so they are Yamia Domiana. Ye prepa paya ultimately soon so much about dear Sempa, and you'll be my friend say, Papa Bra, ye didn't come up, Gabby. And you bought the soon so much a month, I said. And so Casawate, if you are Casawate, we be an hotel, or none of the never be program. So now what 3 years soon so much, I'm now who came in, also the Abobra. As I say now, Obi aka trust a king na be hu sa asem na okai no hokto na honte ase eno na edi hu obi aka nsamboni bi afa ho agu achi a wo wonte ase me di sunsumu ni papa se oba be trust ani me na so wate ase enye obi ate se Reverend AGYAPA se ka sunsumu asema ote oyusunsu Oyisu lia, oya, oyisu ama. Oyisu bi pia Nyankopon apo. Ene no oyisu ode ye adwuma. Eno na oka, ode ye adwuma. Obi se enuanye so so dia. Odi nua. Obi tie bi sesi, ohwe mi sesi e osole odibia echichire ne sen. Ene eja oyisu. AGYAPA ha. Be ba be wura na kache. Nam ne di sunsumu komo. He was on a TV. Odia sempa me media sempa etiti waso we waso na TV. Na semba ko obeka no ebetima asesa shebre ba ko pe. Ebetima asesa shebre. Reverend akwaba yeah mo ene we dan de aya no nyame atiri to me so na to ama am say ama ewi madwo de aya no
Asle de mano. Bọ́lá Zakura de Nyasam Kitu, say Kumasi de Eddie you. I'm say, Nyame, the time na or the Yajuma, or be to me in quite. And you told on a bread, ain't Tremuda. We are born a bread, ain't Trem. Be on a bread. And you know, Obertnasa serious when you're a boy now. Or didn't you mention a good aquamono? Only per being to me, son. So what I say, and you know, yet the Yanko pass it. Say, and they are what I'm so no. Or some may be dear Shemuna, after 4. And you know, I didn't walk. Now will be a Kumawood TV. Michiasha Funina, Michiasha 4, Mamma Leticia, Michiano, Michia Nuofa, Bricum, Amofa Michiano, Etia, Amofa de to Elbequai Abodom, Michiano. My baby war, friend say, and could diaso, my baby would diaso, Michiane pa, a federal kufu, Michiano, or brother, they hear me pa, Michiagan and Penifuna, na Machia, Yura, some Darkus, Michiano. Na, a bar soon somewhere. Meka kakra nde na ma cheche dem kakra ewiase na hokwa se de ebi mu hunu no ewiase so ehu me hu bi me ankasa me hu bi de bia me ba meka na onyakopon na nsuo so buo nipa onyakopon na nsuo so abuo nipa se nipa yare nsuo nya bosom enua nya bosom nunsini nya bosom meka aya na obu obedwen se bia me de me pene kasa entesa ade bia nyankopon aye na wotumi nipa wotumi ade bia nyankopon aye tumi wom de obo nipa de osayare ena na meka asembi ahaban ye ahaban a ema nipa di yie ye ahaban a yes ana ye ahaban a ema nipa nya nimunyam ye ahaban a ebie kwan e wo nipa brabo so edua kasa wo edua kasa mekai abribi me ne me maame eko afuom sabre bia wo hwe me eno mansa nyame nhyira wo onim me ne ko afuom na yekodu afuom ho no mu no afuo na fe na yado ene yahye ene yadua no yiguso ayedua yedu afuo na tese obi twetweja ewa afuo no mu ti yenim se bia obi kwa na akwa afuom na o peja ho na odi akọ yekọ yanim kakra no edua ne da ho o se edua ne se ubu na se wo hia aya na edua na wo ho ne man no good uti se obi kutase kan a odi twadua no o twadua no madua no wo so pa uti pe edua ne wo so na se edua ya wusi obi aso nyina ho mete sound no so good obi twadua no wo nipa no ote dua na say yedide enti mma me ka kire me say ye fene samampeja the saman no peja good honhom bi na etwa nyese bia ye say o miemani ti ana obi ka say ewiase de ya ba ne say be ko ne say bia ni wiase ya na no ye mesebe bisa ho say adenti na wo ba ewiase na ye be ma adwuma ni paye ama ni panya sika no waye bi wonya kwadwofo wo ya adwuma pa adwuma biye no wonimu ye adwuma biye no so ye bi da ya adwuma di sika ba but bisa ho say wo ye biye no den na wonya free so dia se obi asi so awa aware kwan so wasi so ne ho fe animu akire okuta bibia bi nanso yenware no
last bi na me fi Accra na me be Kumasi o ni mo nyam pa o ba asem me kan o ni mo nyam pa but enye suban na so ba bi ni suban ya wa na toka ache no asidan ama no o ba bi ni suban ya wa na toka ama no atoka e de ache no ato fie di ama no na say Japan wo ti o se si e ya o rebe ato se si e wo hu oba ne ho ofe under canoe new good back as a good front as a good that's one na tra no di subanya se onko ware na ha ho ana me kire se enye ni nya na subanya o oba bi kra na aduane noa oni ma aduane noa eso ko hwa dan watim ko hwa fia watim ko hwa amare awanya eso oba bi bre bibi koso nya se respect bibi koso oba bi no aduane pa mo ti so no aduane pa wa ko be bi ncha no aduane ama be ma na di aduane na de ba ya pam no na mi fi Accra e be Kumasi on se e kwa na so no o ya duru nkokwa efese ekono a amutu ntontonto apo ankar mani abrobe ni ade ade ne diabetes ko nkokwa good omna nam amutu nton do mi ahyehyehye ne kwa no ho ti mi pake na mi to anka mi pepa enti mi pake na mi to anka na mu se ka bi nso kama fe pa na so apake enti dia all drive no your ba and Africa we see here oh na me hwe ni din minim ni pabo but ahwefo entie ni yie me hwe ni din me hwe oba no ne kawa na ehye no na me hwe oba no kai kuta no se na ositia no a se eye kwa eye tra bi sa na ekwa anka onya oh anka onya adeti mi onya uti bi sia oba bi pa uti se oba we ye kama oni oni ahofe ni bi so that here sabi etoya oni bi efi na tiko na we ni mo no ebe sini na se eye flat I train now ebi ni ho eka enu bi nko ade de ware di anka oni bi ko nya bi na ni mo no zo ni nyina nye na so animonyama wanya na ware mu no ka wade ehye no no ka wane boden no ka wadam no na wode tutu oba bia na nantu ne hips na niama enna basa ni pedi ekuta no digina na apatesi tot kura yan fa bi ma ne papa na busia pani no a wotimi se wiase nsam ha atese dia akwa se ema no de na sese na ma bia nso no ogu ono mu a o yesi bibia ba seje o ye ne to na ni se ba me ma be fe no se nu ntira ba no oni bi but ono wanya wa de papa anasa akra ba bia me wo akra bia me fi ame no me she fe nso jai if you ska opa ska ofio but ka animonyam de ebi ni ho nipa animonyam de ebi ni fio but ska ofio na omo fi akwantwemu ba onyi ni say ade omo nana no mo ye ye omo de sika enta me kire se ewiase na hokwa bibi owiase ye woni abi ho no mu a wanye onipadua no ma obebre owiase abae obebre emfa ono ho debi emfa oni ahofe emfa oni ahofe na so obi hwe me ye ka school power ko bi pa enwoma onim nwoma pa onim nwoma wako school pa enso school no ko ni nyina chi otifi onya adwuma anye na eno no ya na sanya ma no ya na esi de basai obi so ntebrofo obi anko school papa bia o enu ba bia kohwe busum ya kadua woje referent die na de ba na sanya ma ne ba wako school wako degree nyina nso onya adwuma anye je me ka kire wo se enia me wo wiase me di mani ahunu bi sunsu me wo wiase ya omo atagati nipa se ye ma wo ye ye ma wo ko wanim ye ma wo emobra abrantie bi hwame ya ma na wensa saa ma na sey wa wensa saa empire ba wo do be no nko ye wa wensa saa ma na sey eda obe deliver no kura na dan no kodu fi obeburu mo
o ka se kwa ho enema ko bi di ba me nche saa na brantie no o si suo no na oye kama to obi a hye ne nkom obi a ka kire wo abrantie de ma me hwe ni ye ne ho ofe oye kama de da che fe ewi aso obi ya wo ni bia ya wo ni ba asase we so won soro ma de ba ewi ase o won soro ma no so na wa nya boafo abusua na ya wo firi mu no o maame obusua no antumi anye bibia ma won kwala abre mu a wo benyini ensoro ma no bedum anya adwuma ebedum anya adwuma o se ya wo Yesu Kristo no ne instrumenti enyansafo bi redi instrument na ko ba bi a eden ye wo no on say na hello du nimba bi ye wo no but o tin ho asem no good to tin ho asem ne o peneku no o say ne ma me mo anya fast amfa na anwane a ne ma anya fast amfa na anwane amfi Nazareth ko Jerusalem a anke ku no anke ku no enti obi o wiase bi ekuta nsoro ma no de ba wiase wonnim mu ana wonnim me ma me hwe me abusuafo nyina bedi adanse me ma me hwe me nkwala brem nipa ba me nchen onhwe mi ye tofo amne konante ye wani mi ho agro ana me yanka so me ni mi ho agro bidmane to fom because wiase no betre wiase we na wo betrem na wunwiye ade ya pa se ekomo dew pa na onso eposa na wo hwe dem ehwe botom ehwe busie na wunya obia ma ne mmoa wo opani mobo na onyi ni se nipa no ompe adwuma se de be obeye adwuma ade adwuma na wonpe obia ye adwuma obia ye adwuma obia ye adwuma adwuma no waye pa every day waye adwuma but onya hwe mfiri na say waye honam pa adwuma tie ye director Sam Deku so waye so waye adwuma good eti adwuma waye no say e dey bi ko nboto ana me so tifie na wonye adwuma me say on so be ka bo hwe sie bie last to ma ho aha nipa ye adwuma but onya ka prefanto mbotom ene doso waye honam pa adwuma but enya honam piska ye first ankofo honam pa adwuma but enya honam piska na sesi a one contract menye adwuma ma ye adwuma na wie so otua meka sika to me obi ya contract obi anya contract aya adwuma wie ya ntua ne ka obi kra nya bi obi wo na se me pam no there be no another issue to the sense say fine osi mi si that way ma me si that na wie otua meka etu otua meka so ma misika it's a oka se sika no na enyina dey fine obi so akobo business bank aye sa adwuma na wie I was saying kanipa this kind man ko tua bank de kaya fa ma efri maybe ba me nchen man no me boni dia nipa bi ho no but me boni di obi e filling stations wa bie makom yensa opani eden obi anagu say uko wura da bi mu ana uko fie bi mu na gate da no gate ne da no padlock ese da no a unkuta ki abetumi bia kuma na good abrabo bi ye hia ki abrabo bi o wiase bi a wo bo bia no hia ki papa no bray obi anagu mentan kan wasem efri abusia udam to turn niema yie enye obi an to niema yie ma bie school mi bie school me bie school me dia say the passport is so on twaso na se ni pa na ka ma school na egu a o he ne say correct person o he ne say na gu ye school no o he wa de so ma many an kwa be na so be hwe so ye obi ba me nche last 2 weeks school ye bi wa bie school 9 years aka nkola nsia ene wo school no agu eti eno no wa nua school no ana wa nua unipa kwa so odua nipa dua no ma me ko ba bi kakra bi Ezekiel chapter 16:14 ka kakra me Ezekiel ka kakra bi ma me na me hwa de na me hye dan ko ayi so bibiri bisa
16 as a 14 baby be ho verse 4 no o de kan 16 no come am here Ezekiel 16 na Awurade asamba me onipa biya wo ba situation o si dua wa brabo ya nua wa brabo a wo be bregu wo da busiam wo nya dwuma ma ne da wo be bre because you won me very good the odo ba wiase no I say wo say wiase no de wa ba no wa beto wiase enipa dom enta me nipa bre no woni mu a o kira ye Friday bra me nchen na ye nyi sa ne me ne firi o ma kan Ezekiel 16 kan Ezekiel 16 mi mu a o si mi nua ne sai entina ye wo onwo a onim de ewiase o ye be ma o ye nipa sebe wotie mi ana wo hwe mi a o se onya obi a abin sunsun mu onim de etina me do aba se betire sunsun mu ne ma enti me no betiwa no mi ma hu bi se nya niema bi a amaye ne haban bi a me di adware ne niema bi a ka me nti wiase now na o ka se wiase da okwa o de kan Ezekiel 16 no o se na Awurade asamba me nchen se oni papa Jerusalem ehunu na chiwade no matie ni yo on da small ka o se oni papa ma Jerusalem ehunu na chiwade na se adie bia wo na chiwade me boa on sa fe de o ti ase ba adie bia wo na chiwade enti se wa amfa anye bibia wo be bre owi ase a wo tie ti o se oni papa ma Jerusalem ehunu na chiwade that's a car crazy sukra na wo na chiwade ka wo na chiwade adi be owi ase bi na chiwade enti se wa anye bibi onipadua ne adwuma a wo ye ne aware ne mu a wo be ye bato be bragu e se de wa dafuo wodafuo na se opese odua bode ana ebro na wa ndua bibi wo so a obenya bro wo so nti wura na odo ye no eno ana be se anya nti bebre bregu wo ye adwuma e bread scanman kofo bebre edom ni padua ye adwuma paste kaman afoforo nti ya ye honam pa adwuma but ono ankasa de wo betena ho kire ma kosi bla obewuo ama ne man so asai wo mu kan ni ahwe yenko na me nse da anya yi Awurade Nyankopɔn ka kire Jerusalem bie sere Nyankopɔn ka kire omunie wase ne wawo wa tie wase ene wawo te onipa bia wo be wo a de ese wo ye nie wase ne wawo te wo ba be wo a de ese wo ye nie afi yenko asase ni ke na po asase so yenko waja ye amorini waja aya amorini na wona ye hitini na wawo mu die wawo mu die da wawo eda ya wo wo na ne bi o se nko mo ye no tie yenko o de kan wanka otweti anasa dai wanka ofuruma yenko wanka ofuruma na wanfansu anware afei yanfansuo anware koi ewo ofuruma mu yenko na wanfansu anware yenko ama wo ho amfi entine nso afei entene wanfansrawo so entinkedana na wo nipa no enya nkyene nko awo metumi akotu ba bia kyerɛ wo se nkanipa kroka wo no a ɛwo so yibi ma nipa dua no enya nkyene nko awo okay so wo no ewie ka so de nkyene egu adie mu so de ase na wo de adware no ayi bi nyema bi afiri ne ho on se tete no se ekwasie ye ekosie nipa no ye ba ye se nsuo si kwa no ho ada se beposa haban bi wo nsuo no ana se de nkyene ebegu nsuo no go tete wa kwasie wo bibia na wo ba no uduru hon ma no abobi ahoro nsa ansa no abewura fie o ka se e no kwa eyi bibi enieme bi hon men na Christopher ya to atwene entina ya bre no entina ya bre o de to so ka o se entina so ayere o se na wawo mu die da wo no wantwa ofuruma na wanfansuo anwale wo ama ho amfi entina nso wanfansra wo na wanfantoma ante eda so eno no nti ya nkata ho ama onsuruma no anye kama ya mfa wansie ama onsuruma no anye kama sa haban we eya haban we onim ne din onu haban akro ye fari susumasa eni on se yo obi wonu ma ho so onyinsan a na owu akola obi betumi di yare aya akola no eya haban o eni nua obeka bom di yare aya akola no ye fa yare bi se asram good obi a wo ani a onim haban mu ni ade no
obetumi atete aba bi aye nima bi di yare ayakola na wa wasa na koma no na wasa so de ahaban wasa de ahaban asa ahwe no ama ne ho ato no yes di wiase na okwa onipa bia obi a wati wiase bia ye wo no amampani ahodo sabi ahemfonom obi e no yanyinsa na anwo no but ye wuwa awose e bibi onipa bia no very good e ba sa ba wiase a esku a obekọ ni yie ulidi tembia na ulidi adwuma mu a ukọ wanim aware mu a onkọ nsan so dia se abrabom onkọ ni nkuguo de obeye bia bekọ ye dia ma bera so wantumi anya saa de no na ko basa anya de bia de eye tra o ye de mfa ne saa enya hwe ya woni be ba ho so no no abrabọ asai na reko onyim ni se ensema wo kan nyina no obi ko ye beka se aboso so enti na ye bre no sentina ye bre no ye se bibia ya bosomsem ye wa se susumata ise na obi a wo foforo na wa titi bi no de adware ne ba ne so for be ka tre se a tete no ye na nanum hyedudo e de maye wo di dware na wo ko school a wanum bi to de ase obe wie school na tete no school na mo ko na school papa bay but enum no mo di ye ebo bra evinye school kura na be ko enye school kura na be ko ya adwuma bia ye bia na ye yie ubekrum ase na ko bantima ne ashtown ne ade a penifo ena musi omu di kuya ene adwuma no mo di edai edi ye yie cause na omu nim de omu munya ko poja pade se abosomsem mama kenka quotation bi wa hama me ne ehwe aya na ade bia wo se wo de obe ne tra na wo fa akadie bi na obe ne tra na wo ya abosomsem wo be bre wo wiase a wote na me ka che wo be bre nipa no oni muso be ente gese oba enta metia no nyame bo wo kira ho mra me nchen me pa cho kan ho ma me kan quotation bi wo Deuteronomy chapter 21 nyame ya bo kira nipa kro no omra Deuteronomy chapter 21 Deuteronomy 21 kan ni nyina mam sisi ya na verse number 1 kai free one ko odu be na se me kase ja no wajai ko se uhunu obi a wakuno eda wuram asase a wo wrade nyankopon dere ma wo no tie ni o uhu obi se obi ko wuda wuram a je o ka obi sam tam ko tu quotation no se wo yes anya abosomsem no nyakopon hye ni bibia pepepe so dey ase on say enne se obi ko wuda wuram a na nanom ko wuram ko ya mamre asase ne so very good enya abosomsem o yenya so for ni age mo no se bo no se abosomsem enya abosomsem nyame na aka obi ko wuda wuram a enya bosomsem na nanom ko ya mamre wasase ne so ansa na yifu na firi ho no mo hwe ya twere wa kan o se so hu obi awa wuda wuram to asoma me na so onim ni pa okum onim ni pa okum no awode awurade onyankopon dere ma wo se fa no so bie na kan yi se na osi kan no mo kan yi mame ayero o se so hu obi so hu obi awakunu de wuram wakunu de wuram asase onyankopon dere ma wo se fa no so na wunim die okum no a na tese asase e dia ma on ye ko Peter so ba nim ni bo okum no good all to asoma me ene won panimfo ene kronum panimfo ene watemufo ene atemuafo enfri kronum ko enko susu enko duru enkro a eben no da de wakuno no good eba ne sa ba bi yekum nipa no ekro bi eben no ye enko susu enfri ba bi nipa no wuye no enkopim kro no nyakopon ne kan yo yenko susu to aso e na kro a eben de wakuno no so ho no kro a eben de wakum nipa no be bia woda na asase no kro no so panimfo sa kro no so panimfo empa na ntwe buruwa a onfa no nya adwuma onya adwuma da na ontwen komua pen yemfa nua ba bia nso ane da se onya adwuma good nyakopon ne kan good ekenipa be oba ebe ka se virgin onya adwuma da nyakopon ne kan to aso yenkoi insane nko subonhwa omo fa nko subonhwam a insuo
a nsuo nam mu na wonwie no onya dai wonwie dai kan ye wonwie dai na wonwie no na wonwie mu asemo brofo ko makaye duwe nya brofo kan nya brofo Rebe omuni kom omfa ne konsuo no ho na womu na ntwie no kom ewo suo no ho esubonhwa no ho na womu na ntwiburu anu kom eno anu no wo esubonhwa no ho tori ase omumu ne kom yenkuma boa no ewo subonhwa no ho to aso inu ba bia o de kadu bia na mma asofo lewifo asofo nemra ho good asofo no so mra ho bi efrise won na awrade onyankopon won na awrade nyankopon ayi won say won som mma won se awrade di mu good na won anumu asem so na won fa ni akasakasa obi a oyaka obi opentokwa sankofo no omonum asem ene yemfa ani sa asem no ene abro ho asem biara na kro a eben de wakunu no e kro a eben de wakunu no empanifo no ewuru won sanmu na nkiburuwa a wo bu ni kon mu subonhwa no that's all te ba ne sa nipa ni nyina mpanifo ni kromofo nyina enhohoro o munsa egu na ntwe na yabu no na ntwe na yabu no kom no a ne mogya no agu nsuo no mu no omo hohoro o munsa ewo nsuo no ho ewo na ntwe no mu firi o mra fie o nyakopa nu masem we ya bosom sem se ene wo ya be ka se bosom etra me kira se nyankopon daro esen no se wonni mu abeka se abosom se banya bosom sem e wade a obeyi a obefiri ohaw mu on se David ekọ kosuma ye kofre Uriah bae no o ka kire se on ko be bia ntokwa no mu odi nkodi o mani mu no very good a o mu kun no na yiri ntra wo ene wo ye sa ade no ti o mu kum Uriah wie ye no o mu kum sa soja ni wie no Nathan ebe ka kire ne se ade a waye nana wanye ni yie wo ma bebre ba onipa yiri de ba ko pe ene wo ku no ya sa no kwa so kana be bubu se me pese me kira se ye ntemu ntira osnana wanye ni yie wo de bebre eno aso wani ba ma ba ko na yiri ba ko wo ku no afane de aka wo de ho so ka wo pebi mpa ka kire me ye na ma obi nkan wanye ni nyina ya de wa ye ni nyeti da mi bu fuye na yakopɔ di ka dada se David na koma so de asenti di bu fuye ente ko wi asero ka kire odifo ne se ene omoma mo mpa ye na onsre nyankopon opon ne mpa ibo ni nyankopon ka kire ne se de oye no emfa ne ho se ne ho bete ama musuo na eba ne so no no me na eba ne so no ene ne muguase na eba ne so no se obefiri mu a enye mpa ibo onkope adwura sa haban no na onfa nware na ne ho mfi Reverend agrefo mame musa reverend said ye will do on mu a or a pastor obi a apostle obi a prophet obi a evangelist before dan kasa ne say e wo sunsun ye fa ne say obi a mi odi asepa be tie me de me de ne say me di asepa wa asem be to me no ma be hwehwem ni twem a na ma ka friend e die pa na atumi tie good me nam because obi on ma me nim so fu bi a oso no de oye special de de so pa wo me de so bo penye me tia o me timi mo di se tia o ko akra me tia o pa ono wa what say dey obebon pa ya ma oba nti wo agasa e die pa na me de haban nnua nsuo abo eye adwuma obi hawa me ntra mane haw so obi sisiwa me ntra mane sisiw entra na mo say sofo de na ne de o me nya de o me nya de me jopa bar sumsum ni kanya no ho de ya me fa ne manchew obi di yare ato so a yade no me make sure say me de haban be yi afiri so ba ni po yes ade no me de be ma no me de be ma last bi maami bi ba me nche saa no maye no ne ba aye yie nti omo bubu maami na gudem saa na fidi free ana mo ne to ka mo bae me de haban no gas maami me ha me mo ba yi wa ha me mo ba yi wa ha ana me nkase we ni na ye but me nim de ekoso se de be ya
ebe ya atentre ne ene buase 20 no ana ogaza ana Kristo ni de fache ana ye Kristo ntibibie ni afache dabi yanya ne sa so obi anwene ansusu se de ode ye wo no ebe ya wo ye na hawde ya oso bonadane nko nipa kro so na rutumi ye me ya wadwuma me de haban ya peja semre ma me na me nkyere wade peja ma me enti uba me nkyɛn a saa di we me de haban ma akoma ko nan e na aye saa di wonu ma de kro e wodi aba on se wo so de dem no me nyabotre pa yi e de ya de ba te bia wo no be bia be ko nya ko nyabotre nye saa de ne ma wo me nyabotre yi makoma ko nan ti uba pe utra se medical de wo ya ma semra ya di kama na de adware ansa wo de be ko fie na de ko dwane me kyerɛ wo se nipa na o se o ma wonye ye wabrabom na wo de wo sha to so no eniama wakototo ni wasesade ato so nyina mi ni nyina adane de ama no me nka ne ma no ma bi ba me nche last oba na anya me de na me ni sofu bi na mo na papa ba ko de na on so wo ji haban di na me de haban de tumi wo mu de o kan sa tumi ti unim me ma ne akire me kopa me de ai gloss ai bi de share nsai me de share me nsa ana me kote nsa nso no ta woni ma de kro enti mi bu wabi ana me bu me pe nyanya ana me de ka ho na me pe tamiewu nam so nim sa haba we wasa we tamie we nam so unim se tumi wom o se ne papa na woka nam so okay timi di we bi eye ne nsa ho mi bi san se eya wose da bi ana me ka se we wode eye ana me fa tamie wu nam de ye ne nsa ho nam so te da wose me man tehwe nam so okay e wode eye ana me di nyanya e fa ne nsa ho te da wose man tehwe ana me se wode eye na me yi nsa so no na me de fa na se no afi no titi na me da na titi wose asese na me se so afi no se tumi wom aban se sia na me kote ye fa ne nsa nso no tumi wom aban bia wode ye nti obi bu kwase a ana obi sisiw obi peso haw sunsumu wode wo shato so a me fa ne won che no obi gas na difo na ye sa na sofo de anko bi ye ade anka san ka de che no na nipa ne de aja Yesu si ye mfa bone ncheche hwe wa ne ka kire wo na ni tua se de o ye ono odi upone onimpa ne nasiw na so ana obo munim sa me ma wonyi mi free o na wo transase wi so aya support onyum bi na me de say wo say asase wi nyam na di ma ayen ti so bi pese wo yu fra asase wi so a empre ye no adwuma no no ni kanko na sa reference oko enko ma ye ken ya o onyam popo so ni asa Yesu ne kai so bi bo wasuma ha obi bo wasuma ha okay odi asempa esi awuti we se me hampa medidi amen na me ta wani so a obadan we ka ho se me monka ho o se be the Bible can na me wo de be ma me bi sa o ni Bible can na enti wo do asum be ma me money me yonu fa me ngodi free kan Revelation chapter 13 mami wo de kan mami aha kan Revelation chapter 13 verse 9 kan Revelation 13 9 kan 13 9 ana na we Kristo ni ti hwe wo de to aso 13 9 the obi won so a we di semo Revelation we di semo to aso yenko so obi won so a 13 9 13 9 koi o so obi won so a se obi wa aso an so obi wa so a ara na twinya kura o se obi wa aso a manuntie so obi fa wo nonum a so obi fa wo nomumu a wo be fa no se ni pa kron so ye fa nomum so obi de nkrante kuma so obi de nkrantem kumu a etwase wo de nkrante kuno o se ye de nkrante ne kuni bie o se de to aso hona kanie ana ahotefo agidifo yakoma beto yeyem ani gidie ewo na se nyankopon nye sisifo menya printing press kan ni biem o de kan ni biem o se obi wa so a manuntie so obi fa onunum a ye fa nomum so obi de nkante kumu a awo se de nkante kuno aha na hotefo agidifo aha ne ani beje ye bo asotowo ti nipa na obi haw obi tete obi atoduro obi agbo odua obi de wo sha to so ma onye ye da wo ba me so me de ahaban
ebeke ka boma ma na me dia ma ko dware na ma bona danie ekoni pakoro so that's all yase ko krama fere se beto ohuni mu a oso fere se odi asawa oso fere se odi asawa ebeta no re so ahanom eye Kumawood TV ene ya wada bia na yefa ani tire omomo nim sunsun asem ebi ti se REV na AGYAPA no aba no abetire sunsun asem REV na AGYAPA all meduma about Jansen ewu TV and it's always repo the throw the nyamia dom eboa na se ye power eh atembi obi a no be tuma buta wele na waka what is true to my say ai minim ni America me go ho no mo ibnada no na eso odi asempa men na te kwa ye de say oye wajuma ma tuka ma about that reverend obi a e ka tunsuma temo a okay etino obetimi afre no na yakọ na ansa na no mi ka me hotaw obi asempa na abe no beba sisi a tweme beba sisi a medafo bidiane reverend AGYAPA beni wahia jebrere tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfrimo bidunyame abode ehaban ensuo ni nua a wodi tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de acheme ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni age a omudi de enya bible bibia ona kade na boka se sa na bibi owi ase me wo meduma ya kumase ehwa meduma abas junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo e ma hwera ho e mo abemumu midinyame abode e ba beboa wo na wankase woni beje e wa bra bomu hohomu a aware nyina no obedwane de wase odwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obesa ba sedi onyankopon ka na selu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana jibrena hame woni beje ewani sia mama kwaba ema Kumawood TV ya samba biem enewe dan de sa mo panje odi asempa sa na ebe kono enewe dan no nge easy mo we na mo anyinwumo reverend ya samba me patona san fa onaba ne tudwa ma me fa me namba ne tudwa fa namba ne tudwa ma tanya me adomo a nyambo ya ebedwa me tenase ampa ye dwa na ma ye dwuma osunsun mu 0244 okay 277 okay 109 okay ubi afa pen otro otro fa di ni guase na reverend AGYAPA okay 0244 277 109 let's otro 0244 027 240 0244 027 240 chro na me bo chana bia wo bia me transfer me doma he me say semna we me di aba Ghana enti kiremu semna na die na eye wo bia wo bi say wo ma ho manimu nyam da wo ma ho nyanimu nyam adwumam awareyem abrabom na ya ware sunsun mo ya saw kawa no wo di be dware me say obi a wase ye fa ne nayem ne daketa so pampan no wo di dware wi eno ano no semna na da se grofo be di aka ketua me no obi ama me nche ma me nka chene se nyame be ye hwe nyame ne ntwe nyame ofa ne boa wonto da me nya ne saa wo ofa ne boa woto mo ba wo yi saa de wo yi tumi wo mti ofa woto me di be ya de ama na ya dwuma ade ama ade ba ko a ahwefo ade ba ko a asi a wodi asempa me de mani ehun se abrante ba ko a no wo problem oba reverend chen wa hamia tintina opese obidi adanse eti odi asempa madwuma de mengan ne sa ba tintiro opese odi adanse eti no se mebusa reverend se obe pene se ondi adanse ana ena reverend se obetima mana di adanse awesome de to management nsem omonso so mu se obetima di adanse eti no enche bi abrante na ebe fa no ahoma no so na ono nso no wadi na adanse na me de
and some of kind no dear men per se me ankasa meka na sene mpanipoko ese ka kum ye gidi kokuo num ono ankasa ebe ka nanum asa obetu nanum tuo ne oba reverend ten de reverend enam ne nsa so waye ama no to peso ka ho asem said ye be o tire go bi nka so reverend na sisho mi ankasa ma ye hwehwemu ahu mi ankasa ye mi hu hwehwemu ehunu se asem na brante na kan say ni no kre etu ti wono mo a se reverend o kan asem a na jenidi sana meka atrewo efiri se wiase epenifo se nia wako a wowu kura no oni atuduro no enya ne bagem the reverend di adanse abrante we bedi na mamu se yese wiase to wono mo a nia na to nsa didie kura hwe ni ye eniye reverend abrante adanse we bedi ndi em se oba e mabo amane na o ka che me e ka adanse di a ho enipa dom bebrebe kwa yam ko studio ha samna we last week me say man bi ba me nchen an ho wo so say ya me ma na kokoro me oba me nchen ya me wo haban amatete a oba na ma akokoro wo nsa awo sa haban ni suo me di na ko pa chere so pepepe tete mra na me di so ja se na me di man bi ko ye papa me say da unu do chere me I na no be enough e ba me nchen na djuma nyina collapse na nyawo fam so bu ano haban ya na djuma agu ko yan confirm de oso agu kam de bre me confirm ba ko du ho adjuma na da se na kan enyem na me ye yo niema ye di ye me ya ho adjuma ma wo anka so di beje yo haban ye di dware haban ye mani padjuma koso ye wo de abie kwan animu nyam adede nkruma yo na kwatena asem nyakopon atwas e mani fifi ye yo na chapter 4:6 no adede nkruma efifi atwas o tumi ego du ho adjuma me ye ho adjuma dodo say isika ye di nyam na di amaye se wo bi ya me ye ho adjuma di amawo me nkase me ye ho adjuma se bia mintu me nya galam se ni so dia se but me wo ankasa wo bi wo ho wo ba bia wo ye adwuma no na wo pese adwuma ne koso na wo ani hu niema me ye ho niema ma wo we no say waje site ena omo opese omaye omunya but machine it say wo so o tumi odi adwuma be ni problem but omo contacting so ni so ohia na kan de bi nto po bi obe ya kan de na ma no enti na me busa asa e won so bofo so what you say na wo tumi bibi ma e won so bofo sunsuma o tin suyo so ho na wo fiti na akoye obenya problem unya bi je wo so wo ye niam bi enti oba on tia obetima aboa no omra ahoma che ontuka no rebe we me no beto ntia o ontuka no omra obesere ontuka no omra sa ni friend is obo ba na nansi buo so what you say ana adia ma ye ho adwuma bebre nya fra me be ye that is we crowd the alternative me see ni friends o to boabo nansi buba so yen hwe yade bi ti say stroke o timi ye ho adwuma e wa habam ni nya wa habam ni nya wa habam obi ba me nchen o se doctor kai so HIV na emi nwa se Ghana ha no yesi we ni aduro me no me nya duro se me wa duro anu mo but me kira say we na chiwade wa ha wo de kanipadua na quality bia de yare amount e pie ko okay all right I for spirit be at me ko aka simake to be there ya sorry ntino ne aduro de awe for mu betumi afre ye de number no ego o TV screen anim na just say ko na nipa mbe pesem ni kan ne kasa ne abrante no a odi hu adanse e wo ne waye ama eno no so no o wa ma no so amene ne kasa hello all right etino na reverend we dey bad asa dey we dey minimum o na de kro e dey abi o na de kro asa minimum e fe dunsin kro dunsin kro de onim sunsum niema bia no onim sa de we
by phobia we as be enemies ade we na onim on ko ho so do synchro ade pamo by fo ana on ko ho by phobia an ko ho reverend mame do e pamo by fo ana e de maka no me ha ya fidie so ntimi pese me kire nse bi ani am bi je mbotomo he na nya se odi show botuma no sa wo de obeye okay na nye we nko a e wo de be ka ho yes obi a wo se ne bie be ya no odin bia no we na me ya fa ne ma bi sanity. All right. All right. Reverend, we'll be about Monday, so hello, good evening. Yes, sir. Body, baby, I can say for 30 seconds, Pato. Me Pato, Reverend, ewa how it you. Mate, me da wase. Ye de mra na ye adwuma so. Enti me sro fa chem ye de mra na ye adwuma. So ho. Enti wo se ma rebre kwa no kirehie ne manimu bebre kwa. Questions ne do so sa no a. Eye sa ya na nheda moa. E wo se ma ne time because ebi ane se wo ka sei. O ka sei se ebi ane se wo ken. Se wate. So the question ne do so wo se ma ne time no so reverend e kire wo. Me questions ne do so aya na nheda moa. Wa kire wa gyan gubo ntia democracy. Well, obi about sense and father hello. Hello, good evening. Reverend, because also a friend do synchro. Nyame bo otena fa number ni tu gwa hen na wotena. Otena me tena so meduma. Abbas Junction. Nyame ya mo otena. Baby a ofri bia no ofri sunyan na eba benya car e wo sufu line. E de aba meduma. Ofri Accra na eba obenya oba bi si otek obenya trotro otek e de aba meduma ofi tachima na eba odru swam run about obenya ka ana takwa makro obenya trotro e de aba meduma. Hello, good evening. Good evening. Mpato what you say? Yeah, no, now there. Boko mpato body ni baby akasa for 30 seconds. Yeah, but I don't mean, all right, ETO. Ene mamu nkoye ewa brabo mo reverend sing ambo chena o tena se ewo meduma eti fa reverend number no o de betu dwa ni wo hia no why bo o de reverend po anu afre no why obinya ta mama na na di nkomo yemfa next person so obi also de ayemfa no na yenko hello. Hello, good evening, Pato Frost and Akasa Free. Pato Casa, ETO. Okay. Hello, open you. Good evening, there, Frost. Okay. Yes, yeah, okay. I'll send a message account. All right, good evening. I just forcing me pa na ensama ofre ye e kan ye na reverend I odi asepala ni de ABC I afeni akasa afei reverend wa ha eti ensama kan ne katere no aha tonkas also tonkas de na make no okay. Hello, Ethiopia.
pato jira me pato jira ah me pato tie me not say semna na obeji free reverend wa ade horo cars no wait man fa horo no dodo the ade horo ye ne ya beto cars ne ya beto ni nyina wow okay semna na obeji ye no ade horo cars no semna no na ye adwuma ma semna we bi Now just say, Reverend Mebamba, me person me puso abrante me pato. Me pato. That just say me bo. Say there be a better cars. As to he see. Very good. Very good, very good. Very good. Now one kasa pressure how they told me so no. Say and then second year one macro then kasa embassy. Reverend Kumawood say my boy bro. Medase nyangu boy say why are there? Enye ni penga ni be say. Ah, all right, here for the papa. Hello, good evening. Yes, sir, good evening. Hello, good evening. I'm the auntie. Yeah, I have a reverend actually. Reverend. Yeah, for conference. Yeah. Now don't say where dear sir. What's it? We just me say. As of the your force. What you say? As of the your force. I say I never to say nyamia mfre wan kwa na asese na asese. Dabi. Na nyame sofo nyame mfre sofo bia ga na ha o. Hey, Reverend Kasa yo. Dabi. Nyame mfre sofo bia. Wona wo pe na akoye. Ah, sofo we nyame afre. Wa dey tina nyame mfre. Ofra problem. Ofra number be. Na o gina hin ofra. Wona wo se adwuma nya wo de e na akoye. Desi a wo tuwe. A wo se general se adwuma ya wo de. Obi na be frɛ wo. Ba na be wura mu. Wo be wura ma ya omumra na de ya adwuma asofudie wa na akɔ wura mu. Wo kɔ wura mu wi na de mumra aya adwuma. Wo ka Timothy nguma no a. Wo se de wo fa ahwafudwuma no. Na fa adwuma pa. Wo ka se me frɛ wa. Ah, wo ka se me frɛ wa adwuma pa. Wo se de wo fa asofudwuma no. Na wo fa adwuma pa. Wo fa adwuma pa. All right, Reverend Yemre no. Our phone number need to job be anya bo tena betena. Asokra wie. Me na me say adwuma na me se meye. Enti me di mu mra ye adwuma. Okay. Me kwati aban ni nua ni nsuo ni aban da. All right. Enti me de bu ankrofo so di adanse ye. O kira ye fiada. Na me bua metena ase. O number no. Number 0244. Okay. 277 109. 0244 277 109. 0244 027 240. Cho Reverend AGYAPA. Onyame e di acheme. Mawuram mi di mra so na me di ya adwuma. Obi amra wa wo yare wo adwuma sai wo pa bibi wo nsanka wo sika sema ye basa. All right.
bra all right rame wo ram nyakopɔ de ne yɛ adwuma everybody as a papa kopɛ da se ne besa hia ade a memenye mfa problem ma no ozo hwɛ no ankɔyɛ twɔn wo so yie na wo hwɛ wo so yie a obenyina kyɛ awrade nhyira wo nka ho ye be hia da se ne medafo mediane rebe na japa meni wa hia jebre ne tenase wabɔ mpa ya kyɛ wachinchini ya kyɛ wonya bibia mfirimo bidunyame abɔde enhaban ensuo ni nua a wɔde tumi awura mu no ba be yie firi so nyame na de akyɛ me ebe wanwa wani beje nipa bebre afasa kwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya bible bibia ona kade na boka se saa na bibi wo wiase me wo meduma ya kumase ehwa meduma abas junction ho hwɛ me ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frɛ me na yɛni nkɔmɔ ɛma hwɛ ho ɛma bɛmumu midinyame abɔde ba bɛboa wo na wankase wani bɛgye ɛwɔ